the media to tally results, and we say that the public should know that the media is telling results for purpose of reporting, and there should be no anxiety around the disparities between the different media houses, because the source of the results is the same from our public portal. We also allowed candidates to do their own tallying, and the tallying by candidates is for their own consumption and to assist the agents in carrying out the exercise we are doing here of verifying the results. The candidates cannot and should not attempt to declare themselves using their own verified results. That's the work of the Commission. And for presidential candidates, that's the work of the National Returning Officer. So that needs to be made very, very clear. Now we have results from Baringo Central constituency in the county of Baringo. Registered voters, 45,949. Total valid votes, cast 34,906. Rejected ballots, 168. Odinga Raila got 1,656. Ruto William Samoei, 33,162. Wahiga David Maure, 26. Wachakoya George Luchiri, 62. We also have results for Oljorok constituency in Nyandarua. Registered voters 60,199. Total valid votes cast 39,867. Rejected ballots 296. Odinga Raila 7,579. Ruto William Samoei 31,982. Waihika David Maure 140. Wachakoya George Luchiri 166. We also have results for Kathiani constituency in Machakos County. The total registered voters, 60,224. Total valid votes cast, 37,999. Rejected ballots, 260. Odinga Raila, 30,984. Ruto William Samoei, 6,624. Waihika David Maure, 91. And Wachakoya George Luchiri, 300. We have results from Kangundo constituency in Machakos County. Total number of registered voters, 60,796. 60,796. Total valid votes, 38,671. Rejected ballots, 330. Odinga Raila, 29,808. Ruto William Samoei, 8,405. Waihika David Maure, 93. And Wachakoya George Luchiri, 365. Lamu East constituency, county of Lamu. Total registered voters, 22,047. Total valid votes, 14,703.
Rejected ballots 436. Odinga Raila 9,564. Ruto William Samoei 4,639. Waihika David Maure 48. Wachakoya George Wichiri 452. So those are the 5 results. The verification is ongoing. We have about 8 returning officers in the House, and this exercise will continue. We have observed that we need to fasten up. We shall increase some more desks so that we can move a little bit more faster. So we ask for your patience and thank you all for your cooperation. Ni wakoro githikiriria ndumiririo kuma kuri mwikaririgiti wa IBC Wafula Chebukati akoro akigweta imwe cia forms iria mareketie kwamukira form 34B kuma ishigo itiganite ishigo ithathatu riu ni ciongerereka hau gabere tuma na Webuye East gishigo kia Webuye East gishigo-ini kia Bungoma kana kaunti-ini ya Bungoma Njũngĩ Mũhera no kwa ihinda riri ni akorwo agitangatha ni mamukirite form 34B kuma gishigo kia Baringo Central kaunti-ini ya Baringo oro hamwe na form 34B kuma gishigo bunge kia Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua ni akorwo agitangatha maumirira mau oro hamwe na Kathiani gishigo gia Kathiani kaunti-ini ya Machakos oro hamwe na Kangundo kaunti-ini ya Machakos kogwo icio ni form 34B igire kuma ishigo igire cia Machakos hamwe na gishigo kia Lamu East thini wa kaunti ya Lamu na no tuguthie na mbere gukumenyithia iria ingi ciothe megukorwo makiamukira ugwo ni kuga itigarite forms ishigo 284 nicio itigarite no ririkane hene rimwe ya diaspora kogwo oria mundu gwitwa Wafula Chebukati guthie na mbere kurekereria wona ma verify kana guthurima na gukindira forms icio 34B thini wa ishigo itiganite ciothe 290 itugukorwo tugikumenyithia o ta uria tuguthie na mbere kana uria kamiti ya ithurano na mihaka iguthie na mbere kwanirira na no turathie na mbere kungetia uria iturwa cia o governor haria maumirira makinyite maumirira ma o governor matiri marambiririo gutangathwo thini wa county itiganite ridikana maumirira ma governor hamwe na senator na woman rep iratangathwo thini wa session cia county na nitugukorwo tugikumenyithia o uria tugukorwo tukiamukira maumirira mau ni tugukoretwo twaria na mundu gwitwo Duncan Wanga kuma Uasin Gishu na ni hauma na kamweneni ga kwanirirwo kwa maumirira hau twakiona mundu gwitwo governor wa county uria urani governor wa county Jackson Mandago no uria urahitahitanira giturwa kia senator mwena ucio kwa ihinda riri githethuka hanini ni undu wa gucererwo kwa gutangathwo kwa maumirira na no turathie na mbere kungetia uria maumirira mau megukorwo magitangathwo kana riria megukorwo magitangathwo turi maitho gutigirira ni twakurehera report icio imwe kwa imwe nguririkanie kwa ihinda riri mundu gwitwo Wafula Chebukati ni akorwo akienderera ni mamukirite form 34B ithathatu kuma kuri ishigo bunge ithathatu iria nicio mambiriirie na Webuye East gishigo bunge kia Webuye East kaunti-ini ya Bungoma na kwa ihinda riri ni akorwo akiongerera ingi ithano iria nicio form 34B kuma gishigo bunge kia Baringo Central ya gatakati kaunti-ini ya Baringo na akorwo akienderera maumirira mau no tuguthie na mbere gukuonia maumirira mau screen-ini yaku tugithiaga na mbere uria matarie muno makiria magiturwa kia o president na akorwo ni ngikianirira verify maumirira ma Oljororok kaunti-ini ya Nyandarua oro hamwe na gishigo gia Kathiani kaunti-ini ya Machakos Kangundo mwena wa Machakos kana kaunti ya Machakos oro hamwe na Lamu East
kaunti-inĩ ya Lamu. No tũrathiĩ na mbere kũmũrĩka marĩa mangĩ maragĩthiĩ na mbere kwĩyumĩria icigo itiganĩte. No tũrathiĩ na mbere na kwaranĩria na andĩki aitũ a mohoro arĩa marĩ thĩinĩ wa kaunti itiganĩte gũtigĩrĩra nĩ twakũnengereria riboti iria irathiĩ na mbere gũtũkinyĩra. Na hau gabere nĩ tũgũkũmenyithĩtie mũtaratara wa kwanĩrĩra ahotani icigo bunge kana constituencies ni ukorirwo githie na mbere muthenya wa umuthi na andu igana ona kana ahuraniri itiro ici makorwo makiheo certificate thini wa icigo itiganite na no turathie na mbere kumwira iria tungikira mukonde kwa ihinda riri ni tugukwirite muno makiria ni turenda kurongoreria gicigo kia Kirimaini ni undu wa eroreri aitu county-ini ya Nyeri ni ngukwirite gicigo bunge kia Uthaya mundu gwitwa Mbugu wa Wainaina niwe urakorirwo akianirirwo ta muhotani na nituigirite muthenya waga ungi koguo no tira mathano marathie na mbere na gututengeria koguo muthenya wa umuthi no tugukorwo na tugithie na mbere gukwanirira kana gukumenyithia aria angi megukorwo magitangathwo kaunti-ini ya Nyeri o uria ngukumunyithitie mundu gwitwo John Kagucia ni wokorirwo kianirirwo ari muhotani gicigo bunge kia Mukurwe-ini na ningi no tugukumenyithitie kundu gatundu ya rugongo mundu ugwitwo Elijah Njoroge Kururia ni wokorirwo kianirirwo ta muhotani no ririkane ararugamaga giturwa giki na tigiti wa mundu kiumbe Ronald Karauri ni wokorirwo kianirirwo ta muhotani gicigo bunge gia Kasarani guku county ya Nairobi na mundu gwitwo na Michael Mwangi Mushira ni wokorirwo kianirirwo ta muhotani wa giturwa kia mubunge Aljororok na arahuranagira giturwa kiu na tigiti wa kiama kia UDA uririkane mwena wa Naikuru Girigiri mundu gwitwo Martha Wangari arahuranagira gitu no urari mubunge ni akorwo akihotana na tigiti wa kiama kia UDA. Tukirora mwena wa ODM mundu gwitwo George Aladwa uri urahuranagira giturwa kiu na tigiti wa kiama kia ODM na nowe urari mubunge wa mwena ucio mundu gwitwo Francis Kuria Kimani wa kuria mwena wa Moro ni akorwo akihotana na tigiti wa kiama kia UDA na nowe urari mubunge wa gicigo kiu ningi muno kwa ihinda riri mekiritwo mukonde gukorwo mahotanite no mundu gwitwo Mary Waithera wa Maua gicigo bunge kia Maragwa county-ini ya Murang'a onake niwe muhotani na kiama kia UDA. Samuel Arama kuria mwena wa Naikuru gicigo bunge kia Nakuru West na arahuranagira giturwa kiu na tigiti wa kiama kia Jubilee na kundu gwitwo Bahati county-ini ya Naikuru uririkane mundu gwitwo Kimani Wangu Njiri ndanakorwo kihotana arageragia gutetera giturwa kiu na tigiti wa kiama kia UDA no mundu gwitwo Irene Njoki niwe muhotani na kiama kia Jubilee. Mundu gwitwo Gathoni wa Mushoba ararwagirira giturwa giki na tigiti wa UDA kuria mwena wa Githunguri agikorwo ni gicigo kuria county ya Kirinyaga Githinji Gicimo niwe muhotani na kiama kia UDA. No tuguthie na mbere gukumenyithia Jane Kihara kuria mwena wa Naivasha county ya Naikuru aratetagĩra giturwa kiu na kiama kia UDA na no tuguthie na mbere gukumenyithia o uria meguthie na mbere na gwikirwo mukonde na hihi gukindirwo ario ahotani icigo itiganite na no turathie na mbere kumurika icituro icingi iria ngukwirite cia governor, senator na women rep thĩinĩ wa county itiganite. No turathie na mbere gukumenyithia maria mothe marathie na mbere kuhanika o uria meguthie na mbere kwĩyumĩria thĩinĩ wa ward icigo bunge county na ginya giturwa gia president kuria mwena wa Bomas. No turangetia uria mundu gwitwo Wafula Chebukati arathie na mbere kwamukira forms cia 34B kuma kuri constituencies kana icigo bunge. Reke twikirie oro hanini no tutithiete handu no turathie na mbere gukumenyithia maria marahanika.
Namek TV, muthegi wa ruriri. Riria urahaka rangi eterera riria kwiriua tondu riria kwina wigo ni kuga rangi ni unyururukaga na ugaikara muno utekuniara. Angikorwo no nginya uhake rangi riria kwina heho, haka utari na ihenya na utumire rangi uria uniaraga kahora nigetha ukahota gucokereria kuria gutanahakika wega utanahaka koti ya keri. When it comes to all things paint, we've got you covered. We know paint. Duracoat, ask the experts. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. We wigurire Nanyuki ni ugukena. No ugure eka 5, no ugure eka 10, no ugure eka 2, no ugure eka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki.
TV. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. We wigurire Nanyuki ni ugukena. No ugure eka 5, no ugure eka 10, no ugure eka 2, no ugure eka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Riria urahaka rangi eterera riria kwiriua tondu riria kwina wiigo ni kuga rangi ni unyururukaga na ugaikara muno utekuniara. Angikorwo no nginya hake rangi riria kwina heho haka utari na ihenya no utumire rangi uria uniaraga kahora nigetha ukahota gucokereria kuria gutanahakika wega utanahaka koti ya keri. When it comes to all things paint, we've got you covered. We know paint. Duracoat, ask the experts. Synagogue of Hope Church Kasarani ni marakumenyithia ati o muthenya wa Sunday ni marikoragwo na ibada thiini wa Kameme TV kuma thaa 4 rucini o nginya thaa 5 na service iyo ĩngĩ igacokerwo thaa 9 nginya thaa 10. Ibada iritongoragio ni Apostle Teresia Jenga. Nyitana na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani wigwa kumucie kuhitukira Kameme TV o muthenya wa Sunday kwambĩrĩria thaa 4 rucini.